ukuthi umuntu inkonyane izolo. Usabonakala izolo. Kodwa hlangabeze umntombane ukhona simboni kuphela ula ukhona umntombane. Hlangabeze ukhithile hlangabeze. Sebonakala hlangabeze. Siyajumisa hlangana umhlabathi. Amagama nabe ngongqongqo siyabonga ayidluleko. Ngoba namagama kaNkosi Ndlovukazi ebekileyo. Ubona bakhona kwezinkulu silo onyoko. Ngoba laba basemishe bebethi umama wakhe unyoko onyoko. Mafu siyabonga bakhona kwezinkulu Mandlovu komkankosi siyabonile sonke namhlanje ukuthi kanti umntombane wayekaliwe ngempela ngani umntombane lapho komkankosi yahalalisa lokho kuqothobela into ngoba ingane Gona nakho konke enkwenzela ukukhosi siyabonga uNkulunkulu uyakusisa ngakwenzileyo ngibonga kuwe kakhulu baba mfundisi uKanon Batha ngoba lapha ekhaya uzizwe ukuthi bese khona umntwana isimakade lapha ekhaya Silasenze siyakubongela hlangabezwe. Sibonga eMkhosini abantwana benkosi baseSwatini bakhona la. Sibonga nabakhona kweNdlovukazi nekweNdlunkulu uMayisela hlangabezwe. Siyabonga ngoba khona kwaNdlunkulu Makhubu hlangabezwe siyakubonga nalokho. Sibonga nokuzana abantwana baseSwatini egameni lesilo ngiyabemukela abantwana baseSwatini kanye nentombi zaseSwatini egameni lesilo ngiyayibongela ingonyama nina bekunene nize nisibongele nasengonyameni ngijabula kabi ukuthi ngisho maZulu ukuthi mhla ka-29 kule nyanga ezoqala ushiyawuletha incwadi umongameli uRamaphosa umongameli wethu uyoletha incwadi yesitifiketi okusho umthetho ongesho ukuthi ibekwa inkosi bekuthiwa siyagana thina Ndlunkulu nabantwana neNdlunkulu uma sithini yini entsha singayifunda umntana inkosi lapha ekhona silo nomntana sokusa siyabonga Dlamini lawukhona ngoba nje lo mkhosi ukhona nje ngenxa yomntana inkosi uMantombi ukhona bakhe yiyo umzisele onke lamasiko hlangana umhlabathi siyabonga singaqedi hlangana umhlabathi siyabonga baba ukhele ukhipha amadimoni yomntwana uSimakade basengene
umsicimbi bengaka uyaqala ubangaka shangalweni awukazi bengaka shangalweni akazi khona okuningi ngaphandle kokugcizelela okushiwo ungqongqoshe ukuthi ngiyacela enganeni ukuthi akezehlise etshwaleni ngoba amantombazane ey'koleni sekuyiwona aphuza utshwala kakhulu kunebesilisa niyigugu lethu bantu abahlanganezwe mana njalo ume njalo hlangana umhlabathi ume njalo hlangana lethu ume njalo hlangana umhlabathi kwenonjo bayethe umsimude nangavela siluma phakathi kwamagisi namaqathasi ikozana edukela ezulwini unawela muva ebehowushaka mdayisabela kweliphesheya uzalukazi khawusale emanyweni namakhetha usale emzuleni sikhukhulane abangasikandaba sikhukhulane abasiyabekatha sibaphose ezikwazini izikwazi ngezomfulo omkhulu ukuthukela udabuwelengela sedlokweni kukhokha ngamazi akawasemlonyeni amazodwa ayosale babaza zimfundo zayikheka imilomo ziyikhwenya zaphelele ezintabeni mnguni uhlale phansi wavumisa indaba ezulukhuni ezayikhulunywa kubo lapho kwamalandele wakha izindlu yabangayizala zotshani wakha amaguma ngomsingizane wabuza ofana nendaka wathi umzinyathi engewubuza phambili kosilevu futhi ukuthena phakathi kwezinyanga ezimbili phakathi kukaNhlangula abelonhlangana wayoshona ngesikhala somphetele belomakhaza ziqu zemithi ebozobheka phezulu inkwenkwezi kandaba ephuma izilwane ezabikelana kubikelana ikhozi nasulimela bathi gijimani ngaso zonke izindlela niyobikela umaphitha banotokotoko lithi ifika ibizwa yithi ibibizwa ngumadela bakithi wamalandela obedela izinkomo wasinika amadoda wathi hone kumhlabanela abelihlathi lokuphephela elinjengelasedlokweni liwubaba liwumama liwunongogo eqandeni lodwa elako kangodwa intonga yethusi eyasala kwezinye izinduku abantu bakithi ngibaxelile wena wendlu ethe akalamakhosi